बस अमदा अमुक इम्फाल तमना लाखिबनी करम बस ता लाखपनो हाइबा सब चाबा खंगहौद्रे हाइरी हैकट पोपी सब स्टेशनदगी मोरे फावबगी वायर तिंगबगी थबक तौबा लाखपनी मखोय अमुक इम्फालदगी हलन खरगनी हाइना जेसी ILPS women wing convener अपाबिना फोंदोरकली मैंने लाखों नारी दो कंपनी में नंबर खंगी खंग में तो नंबर बोला कांदा कोई कौरनी कौर कांदा कोई हुजी बक गाड़ी से हाँ पका आज ताना सिंगनी बा थिले थिले कोई मिये मक्खम जना कोई मक्खन लाई अदेक नंबर लाई नहीं अदे नंबर बोला कांदा कोई यवी नब्ता यवी से कोई छोड़ देने लाई ना खंगनी बा अदे मसीद मिया बुझना बने ना कोई हजो पर सुंदर दो अमरमदा फागत लबा नॉन मणिपुरी सिंह असी नुंथिल मणिपुर पुलिस ता सिनाख्रे नॉन मणिपुरी सिंह अदु कैसांपाता लेबा जेसी ILPS की ऑफिस ता भाप तामिनरबा पुरक्तुना मखोयबु वहंग पहंग तौबदा रॉयल राजधानी मखादा सेनबा दमयंती सर्विस कवर बस अमना पुसिलकबनी हाबे सबचाना खंगले रॉयल राजधानी की काउंटर एजेंट की मियोय सिंह जेसी ILPS की ऑफिस ता कौबदा लाक्तबदेगी नॉन मणिपुरी सिंह अदु मणिपुर पुलिस ता सिनखिबनी मणिपुर नॉन मणिपुरी संग अथिंग थमले हाइबा खंगलब फावदा बस काउंटर सिंगना मखोय बुहरा नालादा पुसिलकबो पेंदब फावी मखोय की मथकता कन्म मियंग थमलगनी हाइना को कन्वेनर BK मोयंगसाना ISTV न्यूज दा फोंदोरखी अखोय अरुनबदा हुरालोनादा अखोयना यादे हाइबा खंगना अखोयना पुसिलकपगी अदुगुंबा चावरबो ममी अमखक तारी मसिगी मथकता अखोयना चेनरीबा बस अमदी काउंटर सिंग असिदा अखोयना अकन्म मियंग चंगनी मसीदा पुछलेबसी अखोगी MN01 अदु 1945 दमेंटी सर्विस रॉयल राजधानी की मखाद अदुगुंबा सर्विस तौबा अदुगुंबा गारीनी हाइरिबा सिगुंबा गारीसिना अखोय पुछलेबसे यादेबसी खंगना पुछलकपसिदा अखोय मखोय अमोना पुशबैक तौनबा थिलेनबगीदमक्ता हाइरिबा मरी लेनबा गारी अमदी काउंटर सिंग असि कौबदा अखोय लाक्तबना मरम ओरकानुदा मखोय मथक्तना अकन्ना मियंग चंगलगनी अदुगा लोइनना हाइरिबा मखोय सिंग अदु लाक्त्रबनिना अखोय सिगुंबा मपानदे संगैबा मिटोप सिंग असि ngasiगी ओइनदि अदुगुंबा अखोय मनपुर पुलिस सिंग असिदा अखोय सिनरगा अखोय मफम चाना हलनगिनबगी पुष्बेक तौनबगीदमक्ता अखोय पुलिसता अखोय सिनदरे सरकार की अमसोंग लनाई की लोइसंग सिंग यावना महि तंफम संगसिंग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट की पोथोक सिंग सिजिननबा लागिबा अक्टोबर थादा कैबिनेट नवारेब लौरगनी हाइना कमर्शियल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजन हाइख्रे ngasi pauna kaithel da leiba manipur handloom and handicraft development cooperation limited na handloom and handicraft ki item sing delhi amadi kolkata da yonaba satpege flag off tawbagi thoramga mari leinana govindas na paumi sing da wafamasi phongdo khibani lamthabagi thoramadu da corporation ki general manager ke lalmi kamai commercial industries ki director zone lantin khuma amadi corporation ki official kaya su saruk yakhi गोविंदासना मखाताना मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन पांथोबी मणिपुर इंपोरियम न्यू दिल्ली अमदे पांथोबी मणिपुर इंपोरियम कोलकाता चौराकना लुपा लाख 15 गे हैंडलूम अमदे हैंडीक्राफ्ट के पोथोकसिंग भारत की मियामदा फंगनबा होटनबगीदमक थागत पफोंदोखी लमदम सिगी हैंडलूम अमदे हैंडीक्राफ्ट की पोतसिंग असि ngasi मपालमदा फंगनबा होटनरिबा असिगुमना था अनि अहुम लेरगा चांग नाइना थाननबा होटनरगनी मियामना पामनबा हेनगलकलबनिना आर्टिसान सिंगना थबक सुबगी हैनबी थंबियो हैंडीक्राफ्ट की सु मणिपुर सरकार ना यंगसनबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता कॉमन फैसिलिटी सेंटर अममम हांगलगनी हाइखी अपील तौगनिंगबदि हैंडीक्राफ्ट की इसिलेनाउ सिंग यामना हेना ममांगी सही कया दा निंगबा कायन लेबको स्टेट गवर्नमेंट दगी खुदोंग साबे इफंग फंगदे हैना लेबसिंग अदो अखोय हुजिकि फंगनबा ngamnaba डिपार्टमेंट कन्ना होनजरी भारत सरकार दा कन्विंस तौरे अदो अखोय हुजिक ड्राफ्ट तौबो लोइजरे अगर खन बाय अक्टोबर फाउदी अखोई कैबिनेट पुकलकान कैबिनेट की अयाब लौजरे गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भागना मखा तारदुना मणिपुर सरकार ना लमदम असगी हैंडलूम अमदी हैंडीक्राफ्ट चाखत हननबा होटनरिबा थबकी मनुंगसना कैबिनेट मिफम पांगथोक्तुना सरकार गे अमदी लनाई लोइसंग सिंग यावना महि तंफम संग सिंगदा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के पोथोक सिंग सिजिननबा थौरांगलिबा असिदा मियामना सुमतेंग पांगबियो मसिना लमदम असिगी इकोनॉमी की फिवमदा अहोंग पुरक्पा ngamgani हाइखी यारिबा मखै हाइबन यारिबा मखै हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्शन से असिना गवर्नमेंट की ऑफिसेस सिंग सेमी गवर्नमेंट की ऑफिसेस सिंग कोऑपरेट हाउसेस सिंग अदुगा कोई होटल सिंग अदुगा कोई लेरिबा प्राइवेट स्कूल सिंग गवर्नमेंट की स्कूल सिंग सिदा अखोई प्रोडक्ट से सिजननबा असि मफम मतांग सिदैना पंजनिंग पोट अनि खक मरोय बनी खक लाई अखोई गवर्नमेंट ना डिसीजन अम लौरगसु मसाई अखोई प्रोडक्शन इकोनॉमी ओइद्रबा अदुगी मागी ड्यूरेबिलिटी अदे कंफर्ट लेवल अमसु यंग ताबे कोई अहुम यंग ताबा
थाबम मसुपना मणिपुर की मफम कयादा पांथोकलिबा लमयानबा हिजम इराबोट की निंगसिंग थोरम की सरुक अमा ओइना वांगजिंग टेंथा CPI लोकल काउंसिल सिंधुना खोंगजोम बाजार कम्युनिटी हॉल दा इराबोट निंगसिंग थोरम पांथोखरे थोरम अदुदा CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की सेक्रेटरी डॉक्टर M नारा H रोबिंद्रो ऑल मणिपुर निपी मरुप की सेक्रेटरी सरोजिनी सुसरु याखी डॉक्टर M नारायण लमयानबा इराबोट ना लमदमसिगी मियाम की दमक खंजरंबा कया असि मियाम ना खंगनरक्तुना महाकु येतनबा लेतना लुसिंगबा अमनि हाइबसि यानारे फोंदोखी सदर हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की वापोकपी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंस्टिट्यूएंसी की हंदक की मिखल माई पाकलबा कांग्रेस के एडीसी मेंबर सैलेम लौजर मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना कांग्रेस भवन तराम ओखरे थोरमदुदा MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकिप वाइस प्रेसिडेंट DD थाइसी मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम MLA लोकेन MLA नेमचा किपगेन MLA RK इमो MLA जमहेंगलुंग पानमई MLA N बिरेन अमदी के रंजित सुसरु याखी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चेयरमैन W हंसिंग ना मरकी मिखल सिदा कांग्रेस ना माई पाकनबा MLA नेमचा किपगेन अमदी MPCC की माइकैदगी होटनखिबसिंग अदुबु थागतबा फोंदोखी पार्टी असी हेन मपांगल कनखनबा होटनबगा लोइनना ADC सिंह की अवाटपसिंग यंगसिनबियु हाइखी पार्टी की प्रेसिडेंट TN हाउकिप ना मरकी मिखल सिदा कांग्रेस ना माई पाकलकपा असी पार्टी असी हेन मपांगल कनखलहकनबगी अचौबा मरम अमनि हाइखी कॉन्स्टिट्यूएंसी मचा अमगी by election ni adubo a meaningful election for Congress party and Manipur politics aduna asigumba crucial period ta ekhoige marup selen hojem nakara pasida MPCC na हराव तरामना ओक्चबने मितई मैतई बो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चलहनगदबनी हाइबा मियाम की अकनबे इहौ लेरिंगै चरक असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर मणिपुर स्टडीज ना मियाम द सममनबा याबा लाइरिक फोंगलिबासी निमित 30 की मनुंगदा मियाम द सेंगदोकदबनी हाइना दसाम की प्रेसिडेंट M अंगंबना पाउमिसिंग उनाबा अमद फोंगदोखरे दसाम की ऑफिस द पांगथोकिबा पाउगी मिफमदुदा महाकना मखाताना सेंटर फॉर मणिपुर स्टडीज मणिपुर यूनिवर्सिटी ना पब्लिशर ओइरगा होमेन थांगजम सुखदेव शर्मा हंजबम अमसोंग अहैबम कोइरेंग मखोय अहुमना फोंगबा लाइरिक असिगी पेज सनी कुनमंगादा मियामदा लान उहनबा याबा अमदी सममनबा पोहनबा याबा मवंगदा शेड्यूल ट्राइब की डिमांड असिबु इंडियन इंटेलिजेंस अमदी मिलिटरी ना सिंगमना हौबा इहौने हाइना पल्लिबा असि करंबा रेफरेंस ता पल्लगा फोंगलिबनो हाइबा चपचाबा वाफम अक्टोबर की तांग अहुम फावबगी मनुंगदा लैपाक मियामदा सेंगदोकदबनी लोइनना लाइरिक असिबु पब्लिशर ओइरिबा सेंटर फॉर मणिपुर स्टडीज मणिपुर यूनिवर्सिटी की माइकैदगिसु मियामदा सममनबा असि कोहन्ननबा पब्लिशर अमा ओइबगी चपचाबा थौदांग लौबिदुना थबक तौबिनबसु अपील तौखी मरमद लाक्लिबा अक्टोबर की तांग अहुम मरोने निमित 30 की मनुंगदा हाइरिबे कै खुनजरबो ओजासिंग असिना चपचाबा मरम करी मरम की दमा हाइरिबे इहोसी इंडिया की इंटेलिजेंस अमदी मिलिटरी ना स्पेयर हेड तौबा इहोंगे हाइरिबनो हाइबगी चपचाबा खुदम चमदंग लोइना निमित 30 की मनुंगदा कोई पुथोपीगदबने अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर मणिपुरी स्टडीज नचु मतौ करमना हाइरिबा लाइरिक असि फोंगलिबनो मदी मसी करमबा एविडेंस अमदी रेफरेंस युमफम ओरगा फोंगलिबनो हाइबगी चपचाबा सेंगदो वरोलदु मणिपुर यूनिवर्सिटी की साइट की सेंगदोकदबने मणिपुर मियाम मैतै कम्युनिटी बु कनबा पांबा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की मियोइसिंग अमदी मसीगे मरी लेनबसिंग पुन्ना अखोय हाइबा लाइक सिबु फोंगदा सगवा दायित्व लौबिरिबि एडिटर सिंग असि मतकता संचलगने वफम थमजरे मणिपुर स्टेट म्यूजियम की 94 सुबा मपोक कुमोन थौरमसी मणिपुर स्टेट म्यूजियम द पांथोखरे थौरमगा मरी लेना बुकलेट अमसोंग गाइड बुक ऑफ आर्ट गैलरी कौबा अमा फोंगबगा लोइना गोल्ड रेड एग्जीबिशन अमसोंग आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर राधा कुमार ना हांगदोखी थौरमदुदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला अमसोंग डिपार्टमेंट असिगी ऑफिशियल कया सुसरुक याखी डॉक्टर सुशीला ना लमदम सिगी मांग खरगदबा पोचै कया अमु हन्ना पुथोरक्तुना हिंगत हनबा दरकार ओय म्यूजियम की कानबा खंगलबा मतमदा चौखटपगी ममी ताबा लमदम अमा ओइगनी
Commissioner Radha Kumar na museum asigi awat apa kaya lairibasi Golden Jubilee gi thoram nangnanaba mention bagi apamba phongdokhi. Luribana yamriya atang ko poshak ko basi security point of view dagi khale matam sang na to ngam bagi masi awa ba department gi magi dagi le and masi security from no na toraga sensitive area si toraga mamangi kuidring da sida thunga me pom pokhai na kui hian green thamiba glass wall si glass manga ga si kai dang le buji repairing to ngam da and security point of view dagi exhibition ji sang na to ko ngamdabagi awa basi aikoi da le. Data Capture Format DCF Unified Information System for Education UDAI Zamadi Students Database Management Information System SDM ISBO Oza Singna Ningthina Khanganaba Pandamda SSA Thobal District Sinduna Numit Ninigi Oba Oza Singi Training Program Ama Thobal DC Complex Talaiba Counting Holder Hokre Hogdokpagi Thamda DC Thobal M Joy ZEO Thobal M Manilal Amadi ZEO Zone 3 Thobal Ge DI M Bihari Susaruk Yakhi Thobal Block ki manung dalai ba headmaster headmistress amadi principal singna training asida saruk yari DCM joina oza singna mahiroi singi tungi yaifana bagi damakta database system asi ningthina khangjin biyu oza singna masagi thaudang ningthina lobiduna quality education program na bahana bada tobo thaudang lobina ba pil tawkhi Baik saya biaga distribusi kuri data base kamar sebuah warga dari sini dunia mereka program mereka pada Progressive Youth Organization Kundrak Makhalaikai gi Nifuhumdoi Suba Foundation Day Thoram asi pangthokre thoram aduda Manipur Legislative Assembly gi Speaker su oriba Kundrak Pam Kendra gi local MLA TS Lokeshwar Organization gi President and Bobosa Kundrak Pam Gram Panchayat ki Pradhan S Tombi Devi amasung Colonel L Shamosu Saruk Yakhi Organization asigi anoba sanglet amasana bagi damak Speaker na urep uyung tamki Laikidraba Organization ki miyut singi mafamda laisu katuna ikai khumnaba utki Speaker TS Lokeshwar na local club singna khunai amabu achumba lambida puraknaba hotnabada chobo thodang lauri naha singna mayai kaba sinjak tagi lapthoktuna mahima sing amasung sana khotnabada mityeng changhaningi punsigi tanglaba naha oiringai gi matam arembada manghalloisi kendra asigi sana khotnaba amasung mahima singi lamda mangjil thaba ngamnanaba mahaki maikaidagi angamba thakta hotnari Matam sangna sothana lairuraba kendra asibu hiram kayada awonba ama puraknaba matam sida miyoi kharana aranba wafam kaya phongdoktuna mingsat thinanaba honarakpa asi laibak thibani haikhi Pusida thengaraba pusida ulundaba pusida tawrobaba ayamama uthamgiba isairau sinau suda ure makhal mathengi misharu ai makana garu nasanga thara pura suya thengar Polisi kita ka sini kita berkah di bawah itu kalau polis bersegar itu. Cooperative Society Manipur gi nauna register gi phaparaba L Nabakisor okpagi thoram ama Manipur State Cooperative Union amasung Cooperative Society na sinduna lamphel na pangthokre thoram aduda Union gi President L Tompisa Deputy Registrar NG Thaba Executive Officer I Iboyamasu Saruk Yakhi El Nabakisor na Cooperative Society matamga sanaba mawngda thabak tawnaba kidamak hana leiriba Act Rules sing matamga sunaba mawngda samdok minaduna cooperative ki ihau kumang tafsil hanaba punna thabak tawminasi haikhi Masih tawagi nabraga wakan manadawagi leiribagi madugi mamjiru tete leiriba society sing so ne tawne aisira kese padha hazmin adana nasi ehaki tartegi nengi kamusaya apin to kelingudi koi Matang mana saya ini mana saya nanti untuk tujuan untuk apa saya sudah matang mana tujuan itu matang apa lain yang sudah mesti cara dengan saya pandai. Flood Victims Demand Committee Chandel na September kun mangagi ahing nongyay degi Imphal More Lambi Chandel District Headquarters Lambi amasung Sakpi Karong Lambi da economic blockade lauthokre ngasi pangthokiba punba mifamamana awa anatara besingi pithok pham tokpa tengbangi sanpham pithok pinaba taksinduna tongan tongan ba khongjang kaya tangsilaba phawbada tabi dabadegi economic blockade asi chathanaba warep laukhibani makhatana government ki office sing
lalol itiki thabak thoram sing tingbagi khongjang tangsinggani government na ichawna awaba nanglaba khunja singi compensation khudak ta pithokadabani hairi hojik pawgi marak thana break ama irudio namakna kaufam thokti haina social welfare ki minister AK Mirabai na phongdokre iramdam Manipur Artists Association na nauna puthokpa lila pakhang number 1 sumang lila sanglenda phongbagi thoramda minister na wafamasi phongdokhibani thoramadada khangabo kendregi MLA Olandhoni lila lup asigi president B Neta Chandra Sharma su saruk yakhi Olandhoni na misam aikhoina haiba ngamdaba kaya lila da utuna miyamda wakhal tahalli ipa ipusing na thambiramba lila gi chatna kanglon sing anoba matamgi lila thorak labasu kaufam thokti haiki minister AK Mirabai na lila na khunai asida aphaba amadi phattaba paujel animak piri yengliba singna ithak irangda oina chatpagi mahutta lila aduna piriba paujel adu ningthina loksin gadabani haiki Tungda o kunjona iba Gitchandrana direction piba pakhang number 1 miyamda lanthokhi Minister of Culture gi makhada Huining Sumbam Asapiari na puthokpa Manipuri Naitum Jagoi ngasi MDU Hall da utkre Thoromadu da S Thanil KSS Thorani Sabi amadi Pal gi director S Tiken su saruk yakhi S Thanil na Manipur gi Naitum Jagoi asi chahi nifurom surabasu India amasung mapan gi lamda utnana ba hairapagi sangwatli Naitum Jagoi asi phawan gi hairabadi mamutana hotnaba sangi Art and Culture gi damak India government tagi mateng khara phangba natana Manipur government ki de yangsindiba yamna watli yangsinje haiduna aikoina tumina lesingadabadi natte hena phajana puthoktuna isagi miyamda masak khangnana ba kanna hotnagadabani haiki tungda usapyari gi naitum jagoi adu miyamda khudol tamki
Manipur State Legal Services Authority की मखादा District Legal Service Authority Imphal West का खुसमनदुना All Manipur Nupi Marup Konthokjam Area Committee na sinduna Kangmong Tongbram Lekai Community Hall da Nomagi Oba Legal Awareness Thoram ama pangthokre Thoram aduda All Manipur Nupi Marup ki President M Sakhi BDC ki President KP Sakmitai su saruk yakhi Child Welfare Committee ki Chairman T.S. Raj Kishore amasung Advocate K. Dhanena Resource Person oikhi M Sakhina Lo Habasi Hingbada Khangraba Yadraba Masak Amani Masi Pumnamak Khangminabagi Pandamda Awareness Asi Pangthokpani haikhi Wangoi Kendragi All Age Pension Scheme ki makhada ahal Chanipan Yankhaida ngasi Kendra asigi MLA Olukhoina pension ki sanpham yanthokre Yumnam Huidrom Thiam Laisang Khong Community Hall da pangthokpa thoram aduda Social Welfare Department ki official singsu saruk yakhi MLA Lukhoina ahal singna pension loba chatpada thengnariba khudongta dabasing koknanaba mahakna hakthengnana chatuna pension ki sanpham singasi yanthokpani haikhi Manipur State na biba Manipur Sarkar dari biba itu merupakan jamu penumbedo wajani yo oga anggedo batu kan boleh sing kata gini aduna esena biba ai ya go mena penting biba adu lupa hana wajani bapa kaya dekat anang bapa ga ai su kane adu anang go wega su adagi asang ba ugo wega su NOP ꯌꯦꯅ ꯊꯥꯕ NOAP ꯌꯦꯅ ꯊꯥꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯜꯂꯛꯀꯅꯤ Congress Party da yaurakle haiduna party ki ticket hekta phangani haiba leite haina Khadi and Village Industries Board ki Vice Chairman Sagolsam Asobana phongdokre Wangoi makha laikai da leiba Wamai Kabul Khunda Seng Tripan amadi atai polam sing yenthokpaga loinana sahi kungi mamangda sakiba ngasi phawba sizinaba yadana leiriba Wangoi makha laikai water supply scheme yengsinbagi khongtatta phongdokkibani khongtat aduda Wangoi Municipal Council gi Councillor TS Inautombi Longjam Babita CS Priyobata Khaidem Mema amadi MD Elias Khan su saruk yakhi S Asobana Kendra asida mai ising amadi lambi thonge phibam sothaduna leiriba asi matam matamgi kakhiba miyamgi miyutsingna chinda khakta nganglaga thabak oina tawramdabadagini miyamna bhot maya yawraklaga ithak irangda tawduna leibiganu miyamgi awaba koknaba amata oina honaminarasi Congress ta yawre haiduna party ki ticket hekta phangadaba leite ticket committee amadi screening committee na tawgadabani center gi lusingba singna kupna yangsilaga ticket pigadabani haikhi Hojik laibasida kanana phai kanana phatte haiba posi kupni yengakini aduna akoi atenba matamda miyoiba nupi amana sagai toina mayum palakanda akombagi leiriba yumdugi ahlam Swadesi Zagram Manski Makhada Manipur leiriba mahusagi pothok hidak oina sizinajaba yaba pambi amadi mahai marong kaya marangkaina puthok handuna senmit lon thagat handuna thabak phangdabagi awaba hantha hanaba state amadi center da taksilagani haiduna All India Akhil Bharatiya Sanghars ki Vahini Pramukh Anand Shankar Panigrahina phongdokre Swadesi Sangram Mans Manipur na sinduna ahanbo oina Manipur da pangthokpa mifam loiraba matungda Hotel Nirmala da pangthokpa paugi mifam amada wafam asi phongdokkibani Anand Shankar na makhatana lising masamapan marfudramapan dagi India gi state singda tongan tongan balibak sing maru oina China gi pothok singna India gi kaithel sing laksilakpadagi sanmit londa kaitharak iba sigi mayokta China gi polam sing thingbagi khongjang tangsinduna lakli Manipur gumba mahausa gi pothok marang kaibata natana organic ki pothok puthokpa yariba mafam asida industry masa masa paikhatuna mapan gi polam sing pusilakli ba asidagi hantha hanana pandamda mifam pangthokpa lakpani haikhi ऐसा भी हो सकता है अगर आप विदेशी कंपनी को बुलाते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन देते हैं तो यहाँ का कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं ताकि यहाँ का कॉटेज इंडस्ट्री बढ़ेगा यहाँ का लोकल लोग एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग बेरोजगार नहीं होंगे ये एक विषय है दूसरा विषय जैसे मैं लगता है कि मणिपुर को भी ये सारे हिमालयन रेंज का जो स्टेट्स है इकोलॉजिकली और एक बहुत बड़ा फैक्टर है देश के लिए इसीलिए यहाँ नॉन फर्टिलाइजर नॉन पेस्टिसाइड्स स्टेट्स होना चाहिए यानी ऑर्गेनिक स्टेट्स होना चाहिए यहाँ की सारी खेती और ऑर्गेनिक में होगा तो किसान को भी ज्यादा पैसा मिलेगा तो भी किसान भी खुशहाली होगा Pawgi mifam aduda saruk yakiba Swadesi Sangram Mans Manipur ge convener Ainam Romena
इसागी पुथोकलिबा पोथोकसिंग मपानदा थादोक्तुना थबक फंगद्रिबा नहासिंग सेंथोक लंबी लेहननबा गवर्नमेंट तक्सिलगनी हाइखि मसी अखोई मणिपुर की इकोनॉमिक अचौब अखोई पुगई अमा ओइगदब मरमदि पैसासी अरेमदा अखोई थाईलैंड चीना व्हाटएवर थिंग्स लोइमक पोस्ट अखोई सिनरे अखोई ओइबसु अखोई हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से मणिपुर इंडिया दा ख्वाइदगी हेना अखोई लोकल प्रोडक्ट ममिंग चलबा अदुगुम प्रोडक्ट सिगी पोस्टिंग से अखोई सिनबा अदुगी मणिपुर की इकोनॉमिक सी फगनबदमकता हारिबा अखोई सिसिगुम्बा कनोसी मेसेज पिनिंग लायंस क्लब ऑफ थौबाल की तरमापल सुबह चार्टर नाइट थौरम अरंग नुमिदांग थौबाल की खेत्री संगनेन पांगथोखरे थौरम अदुदा लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 डी की वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन एम गोजेंद्र सिंह लायन एच मनी कुमार अमदी लायंस क्लब थौबाल की मेंबर कया सुसरुक याखी लायंस क्लब थौबाल की स्टाटस मेंबर अमदी लायंस मेंबर सिंबु खुदोल पोटपीदुना पुनिंग थौगटपगा लोइनना इंटरनेशनल पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट क्लब असगी ओइना अवार्ड फंगलकलबा माहिरोई मरीबु मेमेंटो अमदी खुदोल पोटपीदुना इकाई खुमनबा उतखी लायन गोजेंद्रना हाइकिबदा लायन मेंबर्स सिंगसु मियामगी थबक थौरमसी मखाताना पांगथोकपा ngamnanaba hotnaminasi UGC North Eastern Regional Office Nerogi sponsorship Makhada DM College of Arts na Sinduna paper setting and evaluation ki matangda numit humni chupna sathagadaba state level workshop ngasidagi hokre DM College of Arts ki hold pangthokpa workshop hagdokpagi thoramda University and Higher Education ki Director TS Chitra DM College of Arts ki Principal M Ivolna maru oiba miyoi sing oina saruk yakhi Director T.S. Citrana Mahima Singh Matam Gilamda paper setting amadi evaluation asi yamna maru oiba tangkak amani matam gi matung in education system da ahongba lakpada teaching method tasu ahongba la I haiki area da mani education ki parameters da aspects da implement program da implement area program ai madina koi hai da level existing education system mani mani improvement of the area education system da kaya apa positive ba enhancement for nabagi yana choba adu ba koi technique amani haida ai thamsege Singjamaitegi laikhidraba mutum yaifaba mihatta senaba miyoi singphaduna aingi oiba serak piyo haiba dabida Singjamai bazarda wakat mifam tathakre Singjamai kethelgi akoiba tukan sing thonglonduna tathakiba wakat mifam aduna Mihada sida senai hariba miyoi ahom serak pigadabani haibana singba placard kaya siznakhi Mutum yaifabagi apopina mahaki masa hatpada senai hariba miyoi singi mama mapana media da phongkiba wafam yumpham yaudabani Mutum yaifabaga tinaba mamanaba unege haibada imung manungna unahandaba asina takpadi mihat asida makhoi senai haiba mayek sengle haiki Yamna ai isa hatpada senari base mateng pangbiduna Manipur Praja miyamna ai jamiat pat thokibada mateng pangbiu aduga matungda amuhana aingonda thokliba thokdokse thoktok naba miyam dagi mateng nijari Thasigita mangada khuyatong pukri asobada sina phangkiba mutum yaifaba mihata senariba miyoi sing athuba matamda government na puthoktuna akan maserak pigadabani loinana mihat asida senariba imung manunggi miyoi singna pukri asigi ising singthoktuna nauna singsinbada sangba sanfam sing puthokadabani haina Rising Knowledge Club khuyatong ge terol amana hairi mi hatpada senaba miyoi khudingmak court na pirakpa rai amadi je asina lawrakpa khongthang khudingmak club na mateng pangani Mi hatpa kankhatuna thamba yaroi amaromda asiguma thokdok pukri asida thoktanaba mamanga deigi haijaduna laklaba pukri gi akoibada solar lamp thanbinaba athuba matamda thabakta onthokpiyu hairi Hianglam Kendragi polling station 38/32 arong khunjawgi oina Dr. Y Radhesyam BJP state executive member oina nauna changlakpa singbu harau tayamna opagi thoram ama samom heramani gi yumda pangthokre Masinung tilpung anirom taba duwaida nitai patsuthek BJP office ki sorok wangmada khamduna thamba Maruti 800 car ama hurange tawbadagi miyamna phakre car adugi number na WB02X3178 ni thawdok asida senariba miyoi adudi thawbal lesang themdagi B sanathoi kawi tungda miyamna mahakpur city police station da sinakre Handak yuhar hakiba aduna maram oiraga sewage project ki primary line mafam tareta pokhai khibedagi nong tarabasu tana PSED na mafam ahum sembaloisille
सेमगदबा मफम मरी वाली मफम अनि अमना रिम्स रोड के अरामबम नित्यानंद मपा ओइरपना तारे मसी सेमजिनगदबा मरमना ललामबुंग पुखरी अचौबगी मपादगी अरामबम नित्यानंद मपा फावबा लाक्लिबा तांकुन मंगादगी मतम खरा लंबी थिंगलगनी हाइना PSED के ड्रेनेज एंड सीवरेज डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर न खंगलकले खा मणिपुर कॉलेज कक्सिंग के शेड्यूल ट्राइब महाइरोई सिंह फंगफम थोकपा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के सनफम सिंह पिथोक्तना लैबा यानिंगदबा फोंदोक्तना कॉलेज असिदा महाइरोई सिंहना वाकत मिफम तथख्रे यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एन अमर जॉनसन ना सितंबर 15 फावबा महाइरोई सिंह स्कॉलरशिप के सनफम मसा मसा के बैंक अकाउंट सोइदना हापकदबनी करिगुम्बा मतम असिगी मनुंग फावबगी मनुंगदा हाबलक्त्रबदी महाइरोई सिंहना अकनबा खोंजंग जंगसिनगनी हाइरे नंबोल केंद्र की मनुंग तना लैबा नंबोल थियामदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सेंग येनबदा किलो सूदना कौतादा येले हाइदुना मियामना सेंग लौना खिद्रे हाइरी थियाम की वार्ड नंबर 5 अमसुंग 6 ता येनबा सेंग सुना पीदे हाइबदगी मियामना सेंग लौना खिदबनी नुपी अमना फोंदोरकपदा ममांगदा येनखिबा तांकक अनिदसु किलो सुना येनखिदबा लैरे ngasi su seng loba lakpada phalada onriba karigino mamangda su seng suna fangkide habada seng yelibi nupi aduna kilo phala laite ondaba yade haragadi nasana sana purakpa lau haiki hiramasida mari leinaba department na yengsinbiu hairi कोई लाइजे इसा इसे की राइट की रुपा होंगे नते नंगों तक हेन स्टैंडर्ड लाइब मीजु संगु में यावरी लाइजिदा अदोय तादि नोय फलादो ओन दि आई ngasi की लौरा हर मका आई लेदे लापने लाइब म याम जिंग मसा मसा की राइट तो तान पामने आई कनाम तो जो हौरम दे चटप मतम जो कनाम तो जो ससी अदुदान हाइनो जो लेते आई तुंग लगा मोय जो मयाम मरंग 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 छावरा कना थोलकने बा सही असगी अक्टोबर अमदगी चयोल मसुपना सथगदबा वाइल्ड लाइफ वीक थौरमगी मंगोइनना मियामदा लमलकी सा उजेक अमदी उमंगना मियोबेद पीरिबा कानाबसिंग असि खंगहन्नबा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थौबालना डिस्ट्रिक्ट असगी मफम कुदिंगदा पाउजल पीनबगीदमक ngasiदगी पब्लिसिटी कैंपेन हौख्रे कैंपेन अदुबु लंथारदुना इम्फाल अमदी थौबाल के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सेंट्रल सर्कट पुरीबा एल लुखोइना लमलकी सा उजेक अमदी उमंग यावदना मियोइबा अखोइ हिंगमंगमदे हाबसी मियाम पुमनमक खंगमिननबा पांदमदा कैंपेन असि पांगथोकपनी लमलकी सा उजेक सिंग कन्ननबा होटनबदा डिपार्टमेंट ना खुदोंगचादबा कयासु मायोकनरे हाइरि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थौबाल आरके अमरजितना कैंपेन असि सरुक अमा ओइना थौबाल फॉरेस्ट रेंज अमदी कक्सिंग फॉरेस्ट रेंज की मनुंग तना लैबा स्कूल की महाइरोई सिंगदा वाइल्ड लाइफ को मरी लेनबा डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमदी लेक्चरर कयासु पांगथोकनी डिस्ट्रिक्ट असगी मफम खुदिंगदा कैंपेन असि पांगथोकनी मसिदा मियामना कोऑपरेशन पीबीयू हाइखी लाउड स्पीकर कैंपेन से चलगा मियाम की नकोंगदा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट बैलेंस की मतंगदा खितंग मैसेज पीजबा पीब ngam होनजबने अदुगा अनिसुबतना अखोना स्कूल खुदिमक्ता चलगा अयाम अखोना स्कूल से कवर तौगेना खंजरी अखोना लेक्चर पीबा डॉक्यूमेंट्री मूवी खितंग उच्चबा छात्र सिंगदा खरा अवेयरनेस तो पीनबगदम जेनिम्स के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयीज ने संगसिलखिबा थबक लपगे खोंजंग ngasi numitang wairamdagi handokle hairi चीफ मिनिस्टर मेडिकल मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अमसुंग डायरेक्टर यावना चीफ मिनिस्टर की ऑफिस तवरी सानरबा मतुंगदा यानबा पुरपदगी थबक लेपगी खोंजंग असि मतम खरगी ओइना हंदोकनबा एसोसिएशन ना वारेप लौबनी अप्रैल थादगी सितंबर था फावगी सेंग मियामदा फंगलो हाइदुना ngasi नाउरिया पाखंग लाकपा केंद्र की मनुंग सन लेरिबा कोंजेंग लाइकाई क्लब कैथेल की अकोइबदा लेबा वार्ड नंबर 7 अमसुंग 8 की नुपी सिंगना क्लब की संगलेंदा वाकत मिफम तथख्रे कार्ड पीदना सेंग येनबा यारोय मियामबो अरान बिलंबिदा पुरोइदबनी था तरुकी सेंग कदाइदा चतख्रे मियामदा सेंग अथुबा मतमदा फंगहन्नबा डिमांड तौखी फूड सिक्योरिटी एक्ट सनबा हौखिबदगी ngasi फावबा सेंग फंगदना लेरिबा असिदा मरी लेनबा सिंगना यंगसिनबियु हाइखी अम्ब फंजिंगाई जिरा मोइना चेंगेनी हाइजलेबा चेंगजी करम्बा मवंगदा करीदा येंदुइना हाइजु मथों मरंग खंगद्री था मरी यंगी चेंगना कदाइदा लेगरबनो मी अतै तैगिना लोइ फंगरे नौरिया केंदगी ओइना ngasi बक्ता कोइ सिदा चेंग मरु अम्ब फंगद्री अदुगा नुपी मयाम ना खुना फमिबसिना कोइगी कार सिंजे हाना पीबीरबा मतुंगदा मरम चाना चेंग सिंगजे नियम चुन्ना येंबियु सिनि सिगिदमक्ता कोइ फमजबनी महै तंफम संगसिंगदा खना सैनबा थोक्तबा फ्री एंड फेयर ओइबा मफम ओहेंदुना महैरुइसिंगना महै तंबदा थिंथा हंदबा अफबा सोसाइटी अमा सेमगतपदा महैरुइसिंगी चावरबा थौदांग लै हाइना मणिपुर बोर्डिंग स्कूल की महैरुइसिंग ओजा अमदि स्टाफ सिंगना खोंगचत अमा चतख्रे चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट ई गलमोलदा लैबा मणिपुर बोर्डिंग स्कूल दगी हौखिबा खोंगचत अदु मोइरांग लमखाई फावरगा थमना पोकपि यौरबा मतुंगदा अमुक हन्ना स्कूल दा लमथुंगफम ओइखी
स्कूल असगी प्रिंसिपल मार्क हाउकिपना अखोई पुन्ना अफबा सोसाइटी अमो हेलसी हाइके. So this rally is organized so that we become a better citizens of the state and are better citizens of this country by being a good person and loving our neighbors and living, loving one another, existing side by side. That's the reason why we organize this rally. Manipuri Students Association Delhi Masat ki Precious Meet kam Social Gathering September kumanga da pangthokna ba mari lena ba se sangsing pisinduna Sangarlal Concert Hall wai na ba haizabada maram amata pidana register office na hayang khakta ngair ba matamda yarakhi da badagi thawong masat na kan yaning da ba phongdokre. Mayang Imphal Club Coordination Committee ke General Secretary Mainam Khailendra Bula kadori ba mikhalda mirep oigani haiba ke manglembaga laiminaram ba mioi ani na furakhiba thawong laibak masa tadabani haina club ki president Mohana phongdokre. Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada Mohana ngarang numidang pung 8 lom tabada mamagi anaba hangba chatlubada manglembaga laiminaram ba Somen amadi Sunilna Khailendra Bu khut tharakhibani. Hiramasi matangda mayang Imphal Police ta wakat labasu thabak lokhataba asi pende haiki. Coordination Committee da kai nungai ta balai badagi hoi my Imphal Club Coordination Committee ki secretary da pure ibano ki secretary da pure iba miwi sing asi my Imphal Police Station ki miwi sing marui lai na ba staff sing na yam thuna mahak si kari no to pure ibano haibasi khangdong na ba khar thuna yam thuna phabi haraga modo achummarando mayam lebak praja khangan binaba. District Legal Services Authority amasung Manipur Women Foundation na sinduna Yaripok Bisnu Naha Nongpok Ningthau Panthoibi Community Hall da Legal Awareness Program ama pangthokre thawamaduda Social Warrior Manipur ki convener ke Kamini Kumar AK Subadani su saruk yakhi. District Vector-Borne Disease Control Program Thawbal ki staff sing su thawamadu saruk yaduna kangna sandok palaina dagi sasil thawang lokhatna bagi matangda resource person oina saruk yakhi. Manipur University of Culture ki tongan ba department singi lecturer assistant professor launa ba pangthokiba interview da masagi imung manung sagai khaktagi khanba mioi kharana satna kanglon ki wangmada aranba tawduna matik sadaba mioi singbu khanjin khiba KCP poirei maitai lumna lawi hairi. Lup asigi publicity secretary Malem Nganba Mitei ki serol amana University of Culture bo awang bathakta ikai khumnaba uttuna nauna hangliba university asigi masak thokpa university ama oinanaba laugadaba phamsing satna kanglona yaba matik saba mioi singlaunaba mamangdagi hauna lupna khangan khiba laikre. Adubo laibak thibadi lupki wafam punna thairaga university asigi registrar na phamsing asi UGC ki satna kangloni wangmada laukhiba laite haina phongdokhiba. Haukiba September 13 mioi 18 gi list ama law and order thokiba asi lumna laudaba ngamde. Narol da launa na ba hotna reversing asidagi white paper ama athuba matamda puthokduna miyamda khanghangadabane. Maduna trabadi aranba tawbasing lupna lemna tharoi haki. Hauzik thanabagi pau. Nasigi sanabagi pauda SCEASDO hairokna nupa masa amasung pi masagi kunmapan suba Manipur State Sub Junior Kho gi trophy laukre. KPSC ground kaksingda tha sigi kulumdoidagi chathariba kunmapan suba Manipur State Sub Junior Lab PS Mani Sharma Memorial Trophy Kho Championship ki ngasi sanakiba nupa masagi final da SCEASDO hairokna aska wangsekmaibu point taramanga nipal da thoiki. Nupi masagi final da su SCEASDO hairokna CSNYDA sangayum phambu point taret taruk ta thoiduna winner oikhibani. Nipuma thoi suba senior Kho championship ki ngasi sanakibada nupa gida RUC SYVA KPSC basu amasung BOC mai pakre. Nupi gida aska SCEASDO amadi RUC mai pakre. Handak pangthokiba Asian Bodybuilding Championship da silver medal lawkraba wazni ifom amadi class 10 gi examination da mapan suba position phanglakhraba S Nasiruddin ngasi kyamgai awang lekai Nasiruddin Khan na mateng pangduna Youth Unification and
Strengthen Association Kairang Sindana Pangtokiba Thoram Aduda, Kairang Marketing GP member MD Abdul Salam Amasung, Nasiruddin Khan Susaruk Yaki. DSA Bisnupur na Sinduna Thanin Kun Bisnupur da Sathakiba Super Division Likta Tournament Asidagi Kangalaklaba Top Play Marigi Haukiba September Taratarku Sanakiba Match Ramada YSW Egi Sanaroy Rosan Refrina Yellow Card Ani Pidaba Fawbada Niyom Giwang Mada Play Makatana Sanabayahon Kiba Amadi Tangnaba Numit Ki CYC Amasung YSW Egi Match Tasu Atumok Makatana Yahon Kiba Tawong Asi FC Moirang na Yaning Daba Fongdo Kre Ngasi FC Moirangi Office da pangthokpa pawgi mifam amada Secretary M. Sivarajna hiramasigi matangda mari leinaba afa amadi DSA na kupna yengsinbiyu haiki. MU Kabaddi Men and Women Team semnanabagi trial gi damang nupa sanore kuntra mari amasung nupi sanore kunmanga Manipur University na kaukre. Khangalaba team anina UP da pangthokadaba East Zone Inter University Kabaddi da Manipur gi mahut singani amaromda nupa amasung nupi handball team semnanabagi trial gi damak nupa gi sanore kuntrani thoi amasung nupi sanore kuntrani thoi su kaukre team asina Varanasi da pangthokadaba East Zone Inter University handball da University gi mahut singani haire Ziribam da Sathariba TS Radhamani Memorial First Division Football League Tournament King Hasi Sanakiba match da JYC na retreat Namdai Longbo goal amasino da thoikre. Ground Asimaka da Sathakiba PT Lotama Devi Memorial Third Division King Hasi Sanakiba match da Kuki S Sina Sunrise Club Kadam Talabu goal ahum anida maitibe pikre. Manipur University Sports Committee gi meeting makhada Kaksing Khunau College na sinduna sathakiba A Pratap Singh Memorial Inter University Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Biramangol College Saumongna DM College of Science po penalty da goal manga mari da maitiba pikre ani suba match ki sanakiba da MB College na Moirang College bu goal mari sinoda maitiba pikhi hauzik makhata ba sanabagi pau boyai ning thaujamdagi amuk phangbigani Ngasigi sanabagi makhataba pauda football Maharaj Kumar Garnidajit Memorial Super Region League Tournament Imphal East District Football Association gi Joint Secretary Deepak Yauna PYA Kairangi Sanaroi amadi supporters singna match conduct toriba center referee da khut thakre matik saba security pi drabadi league asigi makhataba match sing referee singna conduct toroi hairi Thongdok asi Imphal East District Football Association na sinduna mamang thagi tang kunmathoi degi team tara na saruk yaduna chathariba Maharaj Kumar Garnendajit Memorial Super Division League Football Tournament ki ngasi Khuman Lampak Artificial Turf Ground da sadakiba Aba Khetrigau amadi PYA Kairangi match ta thokibani match asigi anisuba half ki humphumari suba minute Aba Khetrigau gi sanroi SM Ali na chankiba goal adu PYA Kairangi sanroi L Jacob amadi MD Kurbana Assistant Referee 1 Ajita Masa Induna protest taumlaba matungda match conduct toriba center referee ibungoda onsinduna akanba protest tawbada PYA Kairangi supporters singna field manungda changchilakuna khut thaba league asibu sililangliba Imphal East District Football Association gi housing Joint Secretary oriba Deepak Yauna khut thaki hairi Thokiba thongching asina football bu pamjaba ayengba babuk singna Imphal East District Football Association na football sanaroi sing sengbat pagi mahuta sanabung sing lambung onthongnaba silnabra haina hangnarakli match asigi humphumari suba minute phawbada Aba Khetrigauna PYA Kairangbu goal mari amada lead tawki Aba Khetrigau gi goal singadu Netson Bijen Sharma Anis Khan amadi SM Alina match ki taramanga suba kuntra mathoi suba yankhaini thoi suba amadi humpu mari suba minute sanki PYA Kairangi amatangarba goal aduna Said Wazna match ki tare suba minute sanki match asida Aba Khetrigau gi sanaroi MD Harshil amadi PYA Kairangi sanaroi L Jacob da center referee na unsporting behavior gi damak yellow card utki Thokiba thodok asigi matangda match conduct tokhiba referee singi oiba paugi mifam ama pangthoktuna sililangi bising amadi tournament committee na matik saba security pidrabadi makhataba match sing conduct toroi hairi Imphal iski payamadi abas hanakiwa match ki humphumari sepa minute
अबागी जैसे नंबर 20 ना गोल अमा चली वो गोल दो खुद पाली है ना हिंगो नी उधरा है ना मोगे के पयागी जैसे नंबर 23 में जैसे नंबर 2 ना हाँ मदे असिस्टेंट रेफरी 1 दा कोई नमित उधरा ना इन बा देखिए मतलब लोअर मतुंगा मोगे के पयागी ऑफिशियल सिंह असिस्टेंट 1 दा उनजन बा दिग लोअर मतुंगा रेफरी मोंदा पयागी जैसे नंबर 23 जैसे नंबर 2 मोए अनी ना सिंगल लगा मोंदा इन में खोट पाहरे अदगी कोई की ऑपरेशन सिंह ना मोंदा लाउ खोंबा तो बाहरे अदगी कोई बाबोक सिंह ना पयागी बाबोक सिंह ना सिंगल लगा मोंदा ताना बाफु वसैबा दुम तौरे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जॉइंट सेक्रेटरी दीपक ना आइबु ngati chappaga mokoi gi official sing ngon phone ba nang mission mikhai nai na khongna tori bani atasi thawrok si thoi de bani hadana ngon da haiba masim ba thawrok sing asi ain haining budi Imphal East District Football Association na matik sa security thambi ba adaga makhata ba mesing koi gi security leitagadi adi matik sa lekso lokatragadi koi referee sing nai khongma ngoi na koi makhata na mesing sing adi khongma ngamajro ina koi Imphal East District Football Association da haijaningi adaga ngasai gi thokyo thawrok sing si Imphal East District Football Association na matik sa lekso lokalani maroina payagi players sing amadi mogi koi Imphal East District Football Association gi joint secretary Deepak lekso lokalani aduga koi ge laiba babu sing sina koi ge bon ge niom ji kitang khangbi regati revision ge yamna nungai ge ni na haijin थौदोक असिगा ओना तैनबदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ना थादोरक सेरोल अमगी मतुंगिना अकनब नोंग सुबदगी हौजी हौजी चथरिबा फर्स्ट डिवीजन अमदी सुपर डिवीजन के मैचिंग मतम कलतना यैथोखरे हाइरी हायेंग नुंथिल पुंग अनि ताबदा एसोसिएशन असिगी ऑफिसदा खुदकी ओइबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मिफम कौखरे अमरोमदा एसोसिएशन असिना सिंधुना मामांग थागी तांग कुनिपाल लगी टीम मापलना सरुक यादुना चथरिबा मोयरांग टीम इबोबी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi aba khitrigaw ground sanakiba match ta MSGAU hata golapati na BPYC basikongbu gol mari sinoda maithiba pikre MSGAU hata golapati gi mai papoki gol singadu M Stalin Wajuramai MD Mustad amadi M Johnson na match ki taruk suba mapal suba kunthamathoi suba madi yankhai ni choi suba minute chanduna match asi mai pakhibani Bisnupur Football District Sports Association Bisnupur na sinduna mini stadium Bisnupur da mamang thagi tang kunteretegi team taramari na group ani thokna khaidok tuna chathariba ISPSAC Memorial First Division Football League ki ngasi sanakhiba ahanba match ta UKCCL oinamna BFA Nachobu goal taruk amada maithiba pikre UKCCL oinamgi mai papagi goal singadu nanauna match ki taratare suba kunthamathoi suba minute goal ani santana match ki nifumanga suba madi humpunitoi suba minute goal ani sanki atopa goal aduna Rustam amadi manauna match ki taranipal suba madi nifutaruk suba minute chanduna match asi mai pakhibani maithikhiba BFA Nachogi amatangarba goal adu herobana match ki mari suba minute sanki League asigi ani suba match ki sanakhibada Krisa Bisnupurna TYA Thenungaibu goal ahum amada maithiba pikre Krisa Bisnupurgi mai papagi goal singadu Laijangai Rabi amadi Anthony na match ki kuntramanga suba yankai mari suba amadi yankai mapal suba minute sanki TYA Thenungaigi amatangarba goal adu Brojendrona match ki nifutaruk suba minute sankibani amaromda Association asina sinduna ground asida thasigi tangkunma thoidagi team kunna group mari thokna khaidoktuna chathariba anisuba N Balananda Memorial Second Division Football League ngasi sanakhiba match ta NGKSA ngaikhongna FC Thangabu goal ani sinoda maithiba pikre NGKSA Thangagi mai papagi goal singadu P Ibungo amadi T Kenaubana match ki kuntare suba amadi humpu suba minute sanki Hayeng First Division ki ahanba match oina Sai SAG Ulau amadi NCYWO Nungsai Siruga sanagani ani suba match ta YWO Bisnupur amadi TYDA Tobulga sanagani Hayeng Second Division ki match oina SEBA Naran Sena amadi LKYC Loibon Khonauga sanagani Thakachari boyai Hauzik makhatana ngasi nomagi oiba ing asagi paw amuk phangbigani
ngasi nongmagi oikhiba aing asagi pauda ICAR Lampel Patagi phangba paugi matung ina ngasigi khwaidigi sakiba degree Celsius 19.2 khwaidigi ingba degree Celsius 18.3 nungshita yawba ising manilgi sang ayukta sada 36 nungthilda sada 36 oiki ngasigi nong sukhibagi sang 1.8 millimeter ni Arugada maruiba pao mohana pizari Non Manipuri sing sanglakpa yaroi haina JCILPS na ating matamlingai serakta Imphal tamna sanglakpa Non Manipuri kunmathoi JCILPS na phagalaba matungda halan kre Sarkar gi amasung lanai gi loisang sing yauna mahi tampam sang sing handloom and handicraft ki pothok sing sizinana ba warep lauragani haina Minister Govindas na haikre amasung SCEA CDO Hairok na nupa masa amasung nupi masagi kunmapan suba Manipur State Sub Junior Kho gi trophy lokre nasigi oinadi ISTV na pizaba Manipuri pao matang asalo sinjari miyang tabiri ba pumna maku amukana kurumjari